जोजलपा सोकमे भाजुमे जुपी थोख जाजो टाइम टु टक हरेक शुक्रबार पट्टिक थुकु जाजो जना जिपी छिकपिनी गुन हने वया चना गुजुल थुकु जाजोले जिम्सा सामाजिक राजनीतिक आर्थिक लगायत थिति समसामयिक विषयवस्तु नाप्ताप नेवाटे सफे माला चंगु समस्या व उगु समस्या या त गुकथ जेंगे फैले धैगु समाधान न मालेगु ज्या याना वया चना गुजुल थौ जिम्सा खलबल यातेनाको विषयवस्तु धैगु नारायण देवी तीर्थ शिरपाया बारे खलबल यातेनाको जुल थुसिया नारायण देवी तीर्थ शिरपा जिन्ससाव पी सोदया शिरपा नेपाल मण्डल टेलिभिजन या त व्यवसायी प्रोत्साहन शिरपा लागु जुल हजुर नारायण देवी तीर्थ शिरपा ता इलनिसे निसोरा झ्याना वया चंगु जुल नारायण देवी तीर्थ शिरपा थाव समाज सेवा जयाना वया चपी व परम्परागत व्यवसाय वो बिजनेस कर्पोरेट हस्ते त उगु शिरपा पाखे हपा व तिब बिगु नीति थुगु शिरपा निसोंगु जुल थौ थुगु शिरपा या बारे खलबल यागु नीति नारायण देवी तीर्थ शिरपा निसोना दिम मध्ये छम नारायण देवी तीर्थ शिरपा या म्यामेजु डॉक्टर सुमित्र मानन्दर जु या त जिम्स पाकथ बनातयगु जुल चास वेक या त जाजो पाखे लस्कुस्या डॉक्टर सुमित्र जु टाइम टु टक जाजो स लस्कुस्या रचना यगेको सुबा चिकबिन्ड नाब्लाटर यबिसन दक्ले नापाला छित यको सुबा देसन जना नेपाल मण्डल टेलिभिजन युटी परिवार पाखे थुसिउटी नारायण देवी तीर्थ 1143 युटी व्यवसायिक शिरपा नेपाल मण्डल टेलिभिजन या त छिकुन्छ मूल्याङ्कन याना छिकुन्छ वो लेया दिल जिम त उक्यु नीति यको सुबा देसन यगेको चिकबिन्ड न सुबा अलि भिन्टुना न छिटबिन्ड नि उ जिमसँग लेसिबेर अन छौ कमिटी दु कमिटी चाहिँ दक्षिण सोया चाहिँ ल्याउले चाहिँ नेपाल मण्डल थ्याएर चाहिँ थोरै बिडुलिन जिबिन ठिन प्रोफाइल न बाला त एकदम निफिसन खुसी लगे जुल अच्छी रहिदिल कि थो ल्याउची छौ कमिटी दुर्गा रहिदिल बुक थ जु खले ज्या थनाइ जि सुरुवात याना चिउदी खयुती स्टार्टिङ ए बुक थ ले ज्या जुती ख थुकी क्राइटेरिया त छु जु ख गटे ख ए ओके आठु शिरपा ढैली गठे राख्ने नि शिरपा ढे क्याउ बिउ व सिबे न ठु चाहिँ ठिक्यो महत्व गनौ ए राख्ने ठो एकदम अब्जेक्टिभ बायस जिमको ठिके 30 नाला मया चाहिँ एकदमै त्यो निष्पक्ष हिसाबमा चाहिँ वस लिएलकिटी नि ठु शिरपा बुटी चाहिँ मु देखेर नि गरे अब नोबेल पीस प्राइज झालकिला टस्कमा संसार टरौ जुल इमसा सिनो मको मगला गेना ल्याउ छ्याउरगा अठरी छिठा न ठरी शिरपा टेबले चाहिँ ठिके ठु क्षेत्र चाहिँ मसु सुपी मन हुँदा नेवा खेले चाहिँ सना चोपी जुल आजिम चाहिँ उगे टेडिउला न्यू शिरपा दुला नारायण देवी तीर्थ शिरपा नाम छौ चाहिँ समाज सेवाहरुगा चाहिँ नेवारे त एक्टिभिजमै गट्टा हो वो हिसाबमा छौ अहिले चाहिँ व्यवसायिक न झि नेवा त्यसमा चाहिँ पहिला निसे चाहिँ यान्चो व्यवसाय न उकित नु ढागेना हौडु नुनु व्यवसाय छुडु अहिले पुलानी से यान्चो पटि न गेना गित चाहिँ योको प्रचार आउट हिसाबमा चाहिँ जुली चाहिँ व्यवसाय बारे सिउपिन माल नेवा खेले सिउपिन माल ए ज्या चाहिँ पूर्व पश्चिम ढको चोना नि नेवा त झि सोनी गलेजको चोपी म कि पिन चोपी दुन चोपी ना अहिले वो सिगौ मसिगौ चाहिँ गब्ले उले चाहिँ बायस ज्या चाहिँ झिसो मिखा खपिजको ले एजुले चाहिँ अनविटिङली मचाको चाहिँ ये जुन चोपिएको नेवाट ल्याफ गर्नु नि एजुले चाहिँ ठुसी चाहिँ अनि सुखन चौ त्यो अवस्था छ यान चौ त्यो अवस्था ख वो वेक अप इन लाइफ सम्भावना अपवर्ड युटी बोल स्वाभाविक हो टु नि इमसो एजुले चाहिँ डको खेलै पनि दट वो क्षेत्र न डको ठा दट ढाछ इमे ठठय मिखा स्वेबले चाहिँ ठुनो ढुर्गा चाहिँ नि वो पुल लेउपटी पुल टरौजी अहिले एकदम निष्पक्ष जिमल गर्नु नि के चाहिँ ठो क्षेत्र चाहिँ आफके नि एप्लाई या त चाहिँ नोमिनेसन चाहिँ आ जी छु बालक जान त चाहिँ जी ठेटे यान घाट हाउ पी मनु त एकदम दैमक्का के तर हिसाबमा ज्याजो यान जी समाज सेवा यान अवस्था जी व्यवसाय चाहिँ यहाँ अवार्ड काउ मगु नि वो लाइन मको अहिले सुनानो मसिल लगा रास चाहिँ ठोसमो ठोक खेले दुर्गा चाहिँ अठ टका चाहिँ नि अहिले उयो मसिउटी संस्था त्यसमा चाहिँ नोमिनेसन यही रिकमेन्ड यामा आवेको पनि छ अहिले रेकमेन्ड यारगा चाहिँ नान सोचको बियामा गाडु नि मतलब वे गर्न उयो चाहिँ पब्लिसिटी गुली दु डको चाहिँ वो क्राइटेरिया गर्नु नि वो जैन चौ ढैपट्टि
छुचुटु प्रमाण र छुचुटु मिडिया गुल्टोको वइचौँडु अहिले वो चाहिँ वी पाखे चाहिँ कया चाहिँ दुनी सोया अहिले न्यू छौ चाहिँ सेलेक्सन कमिटी डु छौ चाहिँ म्यानेजमेन्ट कमिटी डु नि अहिले म्यानेजमेन्ट कमिटी चाहिँ वटोको अम्मो आठ ढाले छौ टु डेडबुले टेटौली हेना चाहिँ डेडबु न गुनगुन्टको ठ्यो अन्टको सिधा चाहिँ सर्कुलर है त्यसमा नेवा पत्रिका टे अथवा चाहिँ टेलिभिजन चाहिँ एनाउन्स है अलि यो एनाउन्स अनुसार चाहिँ वो टाल्के चाहिँ डोक्सिया चाहिँ वो नोमिनेसन छ छोए अलि म्यानेजमेन्ट कमिटी चाहिँ वटोको क्राइटेरिया नभए मिले जु कि मजु बुलवर्ष ज्याहरूको गन ज्यान जु नि वो अनुसार चाहिँ सेलेक्सन याना अलि हानो सेलेक्सन कमिटी त हया छौ ग्रेडिङ है अलि सेलेक्सन कमिटी सेबले चाहिँ वो गुल्टोको ठिक जु नि तर आठो सेलेक्सन कमिटी न भटी चाहिँ नि ससिपिन मुनो त न दु अलि यदि चाहिँ सपोज चाहिँ जिने सु चाहिँ एकदम बालाउ अब ढाले मिडिया ठट चाहिँ दुसा चाहिँ अनसेले दुछाउपट्टि चाहिँ उल्टी मग्यान गाडा वो कमिटी न रिजेक्सन नै या रिजेक्सन ढेलो के मतलब के क्राइटेरिया उ नम्बर बालको मोबाइल लगा रासले कोइ लानु नि मेबी द थका दियो थक अलि मेबी बाला उठोसियो बालापट्टि चाहिँ जी ठोसु न ठोनो दुइसु गा ट्याबले चाहिँ अलि दुखिया छलफल आइबले ख वो हिसाबमा मेन अब्जेक्टिभ त यो नारायण देवी तीर्थ शेर्पा रही चाहिँ समाज सेवा थयो योगदान जीवनका छिप्पाना चोपी वो व्यवसाय जिनेवा त्यो त आओ लिपाङको अवस्था व्यवसाय पाखेन तापन चौ अवस्था दु समाज सेवा पाखेन तापन चौ त्यो अवस्था दु मलाई उवेको पनि त प्रोत्साहन हेउ लागि छौ हपा बिगु तातना चाहिँ थो शेर्पा नि सुना दिउ ल अथो नारायण देवी तीर्थ शेर्पा रगा नि सुनिउति चाहिँ वो सोच वो चाहिँ गन बिजारोपन जुति अवस्था खले वो बिजारोपन चाहिँ गटास नि आछि आफ्टर 21st सेन्चुरी आछि हामीले चाहिँ सेबले चाहिँ माबोपी मन्टर गाडा चाहिँ मेरो नाम चाहिँ डेन्स कसको सराटे है त 30 का 30 आउ आ नेवा त्यसो फेनेले ल यो के नै जुडो मलाई पुगे चाहिँ आ जिमी बिजा अनुसार चाहिँ थो मको थो नेवाटे वेक अप इन त ना इम त दुनि लुमङका टे किस्म चाहिँ मेमे तरिका न डेफ हो त्यही हिसाबमा चाहिँ छटिला ब्याकग्राउन्ड न बा मा बिनिपटी ब्याकग्राउन्ड छ या जिम्बा जिन्दगी भरे समाज सेवा एना चाहिँ मर्यो मलाई साबी दुनि वी भोलन्टियरी दुनि डकोसित समाज सेवा आयो जुल ए जुनि चाहिँ वो ठो सरारे ना फेसको नयाँ चाहिँ वेलकम टु लुमङकी स्पे चाहिँ वेलकम टु लुमङकी त न छौला के जयन चोपिन त रेकग्नाइज याना वेलकम टु न लुमङकी जिता छरा वेलकम सन लुमङकल नि शिरपाका आपुन सन ना नारायण देवी तीर्थ देम सुदै लुमङकी तिन छौदी जाजुल निता हामीले अमरत्व प्राप्त जोथ्या जुल नि आमुक चाहिँ ढाले आज परिवार कर्मकाण्डी जगे मयासे मलाई जुग जुग ताको ना हुने ती हिसाब यो ती हिसाबमा नभ इमिनो ना हुने कला ना हुनेले न आ मग चाहिँ 30 रुपैयाँ चाहिँ लाखको चाहिँ आ ढाले 50-60 जवानी त 30 चाहिँ ढकला नि डेढ संसार यारका चाहिँ 30 रुपैयाँ म्याम त भिन्न त पि सटा नै जी वे मन जुग वे तर आ ठुकीला नाने टिपरा न्यूजको चाहिँ यो युटिलिटी नि अहिले मे पिन्ट न दुने ठेवा दु पिन्ट चाहिँ फेज ग नयाँ चाहिँ इम्बल मंगमा मको ढेउपटी चाहिँ जुल अहिले जयन चो पिन्ट न दुने हपा बिबले चाहिँ ज्यान ठाउनी आ तमाडम ठुक्यो घेरा टटर हुन्छ उन ठाउने अमेरिका चोबी न्यूली चाहिँ अप्लाई या त अमेरिका उल्यो पाछ झिसम मुस्यु ख आ नेपालमा पिने न चोबी सटक नादेवी तीर्थ शिर्पा युटी पाखे चाहिँ ए भाषै छुइचेला चाहिँ झिमसन ठनु यान्चन डुरा के उन्डो ठ्याडर सो उ छिदै थे नारायण देवी तीर्थ शिर्पा आ छौ वर्ष बा माइत लुमङकी छौ दछि दे दस श्राद्ध जगे यासा न गाउँती अवस्था कर्मकाण्डी हिसाबमा तर थासे सिक त ठिक त छौ थो आशीर्वाद के मखेङ छौ प्रतिष्ठित शिर्पा जुनुको अवस्था थन आ अमाउन्ट खमजुती अवस्था छौ थो प्रतिष्ठित जो कारण चाहिँ छिजे गथे ताका चुना जे छिएन तिन दैदिल अमेरिका ताको एप्लाई जो वास्तवले अमेरिकाला उकी दुटी राशिला तरौ चिजला मखु तर वो जुन शिर्पा वो राशि स्वया वो शिर्पा थ्योदया न दुई चीज अवस्था मरो गथे ताका दिया छि छम वेकया म्या मच जुया वेकया म्या जुया छौ दाता जुया चाहिँ छि गथे ताका चुना दिया थौ पनि अब सब थाले आठुया ठुसी चाहिँ नेपाल मण्डलले उके दुठ्या त मलाई नेपाल मण्डलले जिम्न गुली मुसिउ ख
जिमसँग नेपाल मण्डलीय बारे चाहिँ योको चनाठले खलासिने नेपाल मण्डलमा चाहिँ छुचु भूमिका मिजा चोर घाटे पनि थपिन्छ न सिकित न योको जालगे जुल नाप नाप चाहिँ अब ठिकै निटा शिरपाहरू नि नानीबी तिर्फ शिरपाहरू माबायो नाम टेटे न्यू छोचो लाग्यो जुल ओ ना प्लस नाप चाहिँ अहिले थो गिरिधर लाल शिरपा नटु गिरिधर लाल शिरपा चाहिँ अपोइना भाषापट्टि झिउ भ्यायो खेले चाहिँ स्वेन्चो हुँदै के पिनी पिनी स्वेडिस थो नेवाटेपट्टि कल्चर चाहिँ नेपाली हिस्बे न ठाउँने का अस्ट्रेलिया सोच अस्ट्रेलिया यहाँ पनि अलियंको अन्दाज अवस्था त अलियंको अरे जुली चाहिँ बोला टु नि छौ हिसाब चाहिँ नेवाटो गण्डको ठेना न थपिनीपट्टि पहिचान ढाले ठाउँपट्टि मसीका चाहिँ गुनगुन ठेङ्गा चुनहरु गाटेपट्टि चाहिँ सिकेट न ठो शिरपायो फोरम चाहिँ यो नि मसीकिट चाहिँ जालगे छ के चाहिँ छौ हिसाबले जिउ छौ घेरा चाहिँ तब्य जेजन चाहिँ याटो तसो गौरव खगु नि छिन्डा आ गुलिसा चाहिँ मको जिम त ढिवायो मतलब मोरो जिम त के छ रिकग्नाइज यार मिस जिउ उठे चाहिँ प्रतिष्ठित व्यक्ति जलो वेगमा यावती जायुती रिकग्नाइज जुति थिएन छौ समाजमा चाहिँ स्वीकल थुइकल धैति त छौती व छौ लालमोर लगाए थिए जो त्यो अवस्था अठे 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 चाहिँ सम्झन के चाहिँ अठे खमले चाहिँ मतलब जिमसँग पहिले बिजाइमले थिए आठु छिन तै ढिवट्टै बेला 1 लाख ढाबले योकै ठेन जो ठनी छिरो य ख छिन्चर य 1 लाख युपटी भाले पेटु ख अब इ वलिसे चाहिँ डायो तर डायो भए कलम जो चाहिँ मसिया वौले ना चाहिँ ठुके ठुके जितन ठो नान तिर्सित बात आफुन निना सेबले चाहिँ योको ट्यापिन यो चाहिँ नि आबले टको वेलकम मुछि बालको ज्यावले न जिम त चाहिँ ठला डु मुखो आबले टको त ठुके ना चाहिँ जिबी चाहिँ प्या होला अझ मोटिभेसन जुल सुलाचौटी दुबाला त सुलाचौ प्रतिभा त सुलाचौमा पि मुनो तेत चाहिँ न्यने हो लागि चाहिँ अझ थोतिर शिरपा पाखे चाहिँ अझ न्यपेर चाहिँ ताला त्यो अवस्था जुल मलाई जस्तै वेको पनि क्रिया प्रतिक्रिया छुदुले जस्तै शिरपा लाटुङको पनि तिला छौ छौ गौरवान्वित ज्युतिला छौ थासे दुए दुजुल वेको पनि क्रिया प्रतिक्रिया छुदु नाप नाप जस्तै जिला एप्लाई यानु ख जित मलाकल थन छौ अछि जुइफु 22 ने जुल धगान त्याफु मलामी स्याल व खत तेफु वेको पनि क्रिया प्रतिक्रिया त छुदु छिउटी नाप्ने ताको गौती खत ताको आबले टकला ढोक्स्या एकदम खुसी टाया यन्छौडु मगला के चाहिँ आबले टको एकदम ऑब्जेक्टिवली है डोकोडु नि आ दुछाबी मध्ये बाला बि डाउ दुर गाटे थे नि कबले चाहिँ वो खासिना चाहिँ ठिकै जिमटो ठाकुइपटी चाहिँ सुराज नि आ ठिकै न नान्डे सी ठो जिम बाओ मायो नाम टेटे तर मिसा त न्याप्ले लिउन्जको लाइलिएना चाहिँ जिमसँग विशेष एना चाहिँ जिनो वो कमिटी दु अथे तटानो वो करिन जिबी एक्टिभिस्ट खडु नि मिस्टर फेमिनिस्ट ख के चाहिँ उन आवाजै हिउने मोल लगा ढास चाहिँ जय अन्चो सान मिस्टर चाहिँ लुने लानुने गुने नि उके लेबले चाहिँ अन छौ ठाकुइपटी छुटास नि मिसपी पोटेन्शियल एकु जयन चोसा न झिरा पिन चाहिँ खने दैछ नि म नि उके चाहिँ मिस्टरले चाहिँ छौ ठाकुइ चाहिँ नि वो दु एरिया चाहिँ तले गणना थो शिरपा लेबले गणना सफ कर्नर चाहिँ मिस्ट वास जु मिस्टे त हे छौ इन्टेन्सनली चाहिँ छौ सफ कर्नर रे दुदी जुल सफ्ट कर्नर म के मतलब सफ्ट कर्नर हैन मिस्टेसँग यान्चो पिन त चाहिँ रेकग्नाइज चाहिँ यामा तर इपि चाहिँ थय न्योने मोइले हैन खनि न मगुरु नि सुसु हाल्छ न वेलको बोल्नेको पिछु बिग्छ नबेलको मगला चामल पनि बिग्दैन घाट हाटे मिस्टरलाई अठे चाहिँ जिरा टमाटी मार घाटका अठका हाली मको अलि इम्तनो बिमार घाटेपट्टि चाहिँ इम्त रेकग्नाइज यापट्टि चाहिँ एकदम कमजोरी ना चाहिँ नि मिस्टेट चाहिँ भसै न्यने आ वो न्यू शिरपाले जिमी इच्छा अनुसार चाहिँ गरे जिमी मान जिमवा गुली हुर्केर वसिवेन अफवाले जिमाना यन्त्र उडु जिमाना मयासा चाहिँ जिमी चाहिँ अठे डको ठटे आखा पनि ठन ठिकीलाई बुझि मको तर जिमाय रोल ब्याकग्राउन्ड चाहिँ एजुलिना चाहिँ ठो न्यू शिरपाटेले चाहिँ जिसिनजितले चाहिँ भज नि डेलिबरेटली चाहिँ पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसन याटे चाहिँ स्वेपट्टि चाहिँ ढङ्ग मिसा पिन पाखेन वनमा लगा चाहिँ वो कमिटी चाहिँ इले इभन सटिमन्डाई अन के चाहिँ अध्यक्ष चुनाव चमले न जिम वेकन रियलाइज या केटु नि ख मिस्टेट चाहिँ यान्चोपी योक्वे दु तर मिस चाहिँ खनमरु
खनमरो एरिया चाहिँ तर वो हिसाबमा चाहिँ वो मिस्टर चाहिँ न्यू नै वेपट्टि ले यो ठाया ठाकु नि दुनी व्यवसायले नापसको चाहिँ वो दुनी मामा चाहिँ आपलाई न यही मको वो मिसेसँग मोसुली ना नोमिनेट न यही मको नोमिनेट जुटी संस्था पाखे न पहुँच मरु खलेको पनि ए त्यो नापैपट्टि दोस्रो सालले चाहिँ अन सुबजार चार्ज अन छि लो कमी मिसा दुनी मिसा मेसा चाहिँ वो लोयुपट्टि वे हेरेका बिचार यही मको दुनी वे गर्न व्यवसायले ट्याउ वर्क वो दुनी तर अठे ठु शिरपा टेलिना मिसाम छमनो डेमा ऐसे छ्याउले गाटाले चाहिँ नोमिनेसन मगाछ चाहिँ वो कमिटी न सोया चाहिँ सुडुले मिस्ते मोबाइल गेले न्याबले व न्याठान ठे वो मिजरे छ गिची मिजरे छ चनि गाटे ने तर अठे जे चौलिना न प्रतिक्रिया आपटकर उठरे बायास लगा चाहिँ गबले न नियनमरो आ जिमन पिन नानी खुशी चाहिँ लाला पि गेगे चो ताबले चाहिँ भूमिका दयानी जैन चो पिन दया लाउडु त्यथे चाहिँ हनो मेबरी छौ खदै आपले टक चाहिँ याबले न बिबले काबले चाहिँ सोंगुली उखुनला अमेरिका पिए न्यू लाट बोल अठे चाहिँ अले ठके चाहिँ वो ये डे पिने सोनीको पिने पिन याबले उजौ गर्नु मक्सद चाहिँ छिस अगा वो जिन भरतपुर चाहिँ चाहिँ नेवाटो सिन चाहिँ वो लाखे पेक्नेल भगा चाहिँ ठुलमुसी या अब गठामुगो यो चाहिँ उखुनु दुनी गाई जात्रा अब जिसन मुसु गाई जात्रा लागि चाहिँ वेक अप इन पल याना चाहिँ अले बिदा बिपटी उल्ठिङ याउडेपटी ल थन्चमसम मनाउँछ सिए मगदो नि एरिया चाहिँ वो ख यान्चो पिन त लाट आ ठुसी चले छि सन्तुष्ट ज्यादि न्यासा थयुति क्षेत्र थपिन्छ योगदान याना चपिनु लाटे थयुति शिरपा चाहिँ लाउदो चाहिँ छिउति स्याटिस्फाइड ज्यादि जस्तै थो शिरपाले जस्तै छिउति नेवाडे दबुना हानिलेन चौटी अवस्था दु मलाई थो शिरपाए त चाहिँ थो नारायण देवी तीर्थ शिरपाए त चाहिँ सुप्रतिष्ठान देका न्याउ नियुक्ति योजना त फर्दर योजना त चाहिँ छुछुले छिउति खासै अठे प्रतिष्ठान ठंगला बिसाइन जनो मको ठुयल खासले चाहिँ माबाबी नाय बैंक डुब्टी टिबो डु चाहिँ वो चाहिँ नयाँ टना कया चाहिँ मै सिलेक्सन वेक पनि नाम या भगा चाहिँ वेन तर गु लेभलमा चाहिँ ठु न्यो ने वे जनो अपो मुनु के दुनी इमी दुनी अट्र्याक्सन दैछ न आ ठै हिसाबमा चाहिँ हो चाहिँ दुनी तरौ खेले जुला चाहिँ आ न्यू विधाजको दुसा चाहिँ बिदा त थप जुटी सम्म बिदा त थपिया मलिला अब इलो गठे ढाइने तर छौ थपिने जिम्यु जु ठए न अनुभव चाहिँ छ नि नेवा डे डबु ढेले छौ नेवा डे चाहिँ फोरम जुल अब अयाउली चाहिँ झिठो ठन्याउली वो लेउपटी छौ खसा वेउपटी मेउपटी खण्डु नि वे त चाहिँ आछिपि मिडिया जुनले चाहिँ प्रोफेसनली चाहिँ गडगडिया मारे चाहिँ कलर सलर नजिक खलन्ने चाहिँ सिक्न स्वेडी तर नेवा डे यो डबु योपटी बुनीले बिउले न ठुएर चाहिँ वो मनुइर चाहिँ बालके मसिकीपटी चाहिँ प्रोफेसनलिज्म चाहिँ भन्छ गायम गाने जी निछि हाल माग्नु नि मतलब वो मनुइर चाहिँ गठेना जी छकनिका वो नोबेल पीस प्राइज एट चाहिँ स्वेबले वो मनु चाहिँ वो मनु न संसारे डटिले गनु छुछु जान्छ नि चाहिँ सीएम को तर अनो वेबले चाहिँ वो डको रोयल इम्यू फ्यामिली निचे जना चाहिँ इन्टरनेशनल फोरम डको जना चाहिँ गयो बाजा बिया ए वो या नै सिलेक्सन यही डको पूरा बालको अर्केस्ट्रेटेड यही प्ले चाहिँ रौनक तामे होती अहिले वो मनु चाहिँ जुवान छिया वो क्यासिरे प्ले होला वो मनु न गुलमर्स डे अंकल चाहिँ यान्छ उन्टो जिने मलाई चाहिँ सिजको मको तर अनु उ चाहिँ ब्याकग्राउन्ड बी उ ज्याकेनी उ ढोको केनी प्ले चाहिँ वो मनुलाई एकदम मसी वो चाहिँ झिके अथनालको चाहिँ वो जाजोले बोटी कापिन सके मसिया चौती अवस्था दु अनपिनी वो दबुल पिनी वो खेला पिनी चमसा चाहिँ मसी जो अवस्था मरु वेगमा झागै जाय आशा न सीमित जुति अवस्था जो छिउटी बिचारे चाहिँ प्रचार व्यापक त मजुती अवस्था एक्ज्याक्टली थप्ले लगे चाहिँ आछु नेपाल मण्डलीको पनि चाहिँ त्यहाँ पुरे नि भूमिका आछु नेपाल मण्डलमा चाहिँ जे रीति संस्कृति या गुल्मुची स्वेटरला गुल्मुची ग्वालेन चो ठे ठ्याउ ठुके प्याउ मनुटे पुटी न दुनी अन्याउली चाहिँ अनसेट चाहिँ वो 3-4 मिनेट भित्र वो मुनेर चाहिँ बालको मसिकी पनि चान भन्दा टाइम एकदम कम जी 2 हप्ता 2 घण्टा भित्र यामा उकुन्न स्वेटी छ आउने न्यामेसर छक्लाम भटभट अब द्याट वाज उयोको पनि योगदान छु त यो चीज मे पनि छ मसिला मतलब वो गठे समयसित चाहिँ बालको मसिका उयो ठना
चट्ट मैसिका वी भिडियो सोया अलि बिटो चाहिँ बालको चाहिँ अनोरियाना बिटो थासा तया न अठेना चाहिँ याउ चाहिँ आ टाइम मोर रुले चाहिँ अब मास प्रोडक्सन ने ल वो तस्कै चिटु जान आ ठाउँ रिफ्लेक्सन एना जिम खन ला पनि जस्तै छिदैदिले कि छिउती बान चाहिँ थौ जीवन काछि तो समाज यो लागि चाहिँ जीवनै पाना दिउटी अवस्था दु होला जस्तै छिकपिनसँग चाहिँ नेपाल भाषा थकाउ लागि चाहिँ मलाई आज छिकपिन सन्तति त्यसमा चाहिँ नेपाल भाषा थकाउ लागि चाहिँ गुको थ भूमिका मेटिउटी छिकपिनु तयारी दु थोला याना चौदो छिकपिनसँग बामा आयुति लुमन्ती छिकपिनसँग शिरपाए त असी निसोना दिउजु वन जोकल मखु होला अझ न मेउटी ज्या खय चाहिँ छिकपिन अझ न बाई त लुमङ्गु थे कने छिउ सन्तति त्यसमा छिकपिन त लुमङ्गु कथा चाहिँ ज्या त चाहिँ गुको थ याना निउति छिकपिनुति योजना त दु छुदु ठोट शिरपा टेबले चाहिँ छु दुरास्नी नि नेवा भ्यायो लागि चाहिँ छिसो यको मनुट चाहिँ झि आओ नेवा भ्या जी मचानी चाहिँ जिरा जिम त चिटी चेउ चाहिँ सिउँगै जिममा चाहिँ का नेवा भन्छ चेमा ढका चाहिँ नि जिम अबले चाहिँ जिम दाजु टट चाहिँ पिने भोना चौली अलेका सञ्चरबार गुले चाहिँ कि चाहिँ नपाउँछना चाहिँ अबले चाहिँ वो ला जोंगा चाहिँ नेवा भ्या नले चाहिँ चिटी चेउ ढकी खुरखुर नेवा भन्छ खुर नि नगरपालिका चिट्टमा ल्याएर जिल्ला नि आउँछ जुङ बुझिर गानी नि आउँछ चिटी चेउ ए ना छौ किसिम अवेरनेस जितो बोटे ठिकै चाहिँ नेवा भ्या तर भ्यायो जिम्स वो शिरपा टेबले चाहिँ नेवा भ्यायो लागि ए शिरपा त यो कोटे टाउडु नि उके चाहिँ मुख वयामा भ्याए चाहिँ चाहिँ उ यो टेचनी सट्टा चाहिँ बरु मतलब ठो अबले जिम त फिल जो अनुसार चाहिँ नेवार चाहिँ अब पृथ्वी सा पाले छुयाट साटे पाले गठगठी याट नेवार चाहिँ अठे छु एक्टिभिजम ढाल्की चाहिँ लिली चिलिउ नि आ जिम त मोस्ट जाने चाहिँ छु आन्दोलन सालन्दोलन जगा सो अनगा राज चाहिँ मुआमर था छावन चाहिँ नि ढका नि अले अन्याठा पोलिटिक्स चाहिँ अन्याले वनेले एकदम लिगनी होला अठे जुने चाहिँ मोजिल आ संसार गन्ठन नंगला छिबि निछि चाहिँ व थवे जना मोजिल लगा चाहिँ उके नि एक्टिभिजम नेतृत्व दायी भूमिका मिता न्यान फेक माल न्याबले लिली चिला चुन्ते अवस्था त चाहिँ उके इन्करेज यात न ख हानो अठियान चोपी न मनुट न यकु टुलान नि थवे स्टाइल सिटो वारगा चाहिँ मडासे थवे स्टाइल चाहिँ एक्टिभिजम यान चोन दु के भाइउ लागि चाहिँ सुरु जुल बासवे गिरधरलाल शिर्पा डवाया ख गिरदय चाहिँ बा ठाकुरलाल मानन्दर चाहिँ वको निवा भाइउ पुरी डिक्सनरी जोया चाहिँ एकदमै ज्ञान जिन्दगी पानु परि जुले वेगो नाम चाहिँ शिर्पा सुङख अलि गिर्दै न मरुसिनी चाहिँ अलि वो गिर्दै नाम चाहिँ गिरधरलाल शिर्पाका जु हो नि अलि उके आ जिमसँग त्यला समाज सेवा व व्यवसाय तर आ नपो चाहिँ वो भएन वौली चाहिँ आ नेवा गिछिएन्डु नि सोनिगा हली नेवा डोकोठा चाहिँ अलि वो ठेना चाहिँ अरिना आ वो उके त चाहिँ या माउपटे आ ड्राउन कि त बिसार खण्डेवी छुके सुसिया चाहिँ जोडगा मखला गे चाहिँ आ चिन त प्रतिष्ठान उपरि अरा खलान्दिला ठुके चाहिँ आ देवा गिची चाहिँ दुनी आएर चाहिँ व्यवसाय ओजगा ढाल ठ्याक बिचाइ एनवेबले चाहिँ ठुमी डकुमेन्ट दुनी अब ढाले वो लो कमी दुनी मिसा चाहिँ वो सुनिता बजार चाहिँ रामपुरी नि आ उखुनु अबले भटी चाहिँ उयो चाहिँ भटी चाहिँ मसीको वो बाहेक चाहिँ लिबा न उयो फलो पे या मुफनी मखला अठे जुनी चाहिँ वो छनु जिने छौनु हाइलाइट जुल शिर्पा काउ जिने वो अनलिप गनुवा वो हाइलाइट अछि म आनो सो आन्सुइसले आ छौ इच्छा चाहिँ वो अन आट नुबी बिबले चाहिँ प्लान पिन्ट न हयास क ढाबा वो उले नवाके त फुर्सदे दुमो एजुली चाहिँ थरे मिडिया इमट नि ताठे आया बियान जन सुलगा आ थरे अठे देवा दैवन बा सुजुलगा ढास चाहिँ मी बानगे डकुमेन्ट याना मखले आ गठे आते डब्ल्युडीबी नै हिन समसम मनु चाहिँ एक्सपोर्ट छ या चाहिँ क्यानाडा एसएफले जिउ रिसोर्स दिउ नि एसेट जिउ नि टु tangible intangible heritage मलाई तो जीव सम्पदा ला intellectual property ला तस्के दुग्यंको संसार डोकठा दुटै थे नि मिडिया वाटी नि छिल मिरे मर्जला गनगन दुटै चीज सुलाजमा पनि त चाहिँ पिपएफटी ज्याजुला फर एक्जाम्पल उदाहरण यो लागि चाहिँ जीव चाहिँ त्यो माइक्रो फाइनान्स ज्या सिलसिला चाहिँ तौथली राठा बनायो नि सिन्धु पाल्छ के मुक्को नेवाटे गाँला वो झन्डै वो घोस्ट टाउन थे
बुढाबुढी त मिसा मस्त को डु अन्चोपी दक्को मनुटे चाहिँ थन वा चाहिँ ग्रिल देखियो जाइयो लानी खला माता त्रिपुरा सुन्दरी रगा चाहिँ अथवा ठिकै भया चाहिँ वेको पनि थैति लजगाइ जान्छ त्यो अवस्था अब टौठली त मसिक त जिन आउनु वा चाहिँ खन मगला मतलब अन्चोपिन चाहिँ त्यो सहरै देखि त चाहिँ गुली भूमिका व्यवसायले नि वे माउपट्टि चाहिँ अयापट्टि न खगहरू नि अया पिन्छ टौठली ला पाउन चोन अनि छुट्यो न स्कुल डु न ब्याङ्क खोलेर न ब्याङ्क सुरु तर चाहिँ अन्चोपी मनुटेस यो व्यवसाय नै नाथन नेपालले ग्रिल मरेको थ नमरेको चाहिँ ठन छे भने मेरो चाहिँ अर्थै थिए चाहिँ जिसबले वो डकुमेन्टेसन चाहिँ वे कपी ठ्या पनि दुनी अथवा नो कमी उपरि जुल अथे चिकन पिकापी जुल अथवा चाकु पिके जुल अथे दुनी परम्परागत पेशा नाम व्यवसाय त यही यान जमिन लागि चाहिँ थकाउ लागि चाहिँ डकुमेन्टेसन याउटी ज्यादा यामल छि आज छि ठो था थ बाय त नारायण देवी ओ तीर्थ शिरपाल छि नि सोनादी अवस्था जुल छि थौया दिने गुकथ लुमंगा दि वे कपिन म वे कपिन लुमंगी अब जिमटो बोलंगे त चाहिँ छौ ब्याकग्राउन्ड नि कन्फिडेन्स वटको बिरेला छे नि जिम्बा र लुमंगी होला जिम्बा बुद्ध धर्मे समाज चाहिँ मानन्दर सोसाइटी यहाँ चाहिँ लिपावया चाहिँ ठो गठे जी चाहिँ मिस्टेक खेले चाहिँ अपोजिट जीवनो इस्युमोडे चाहिँ जेन्डर नि मिस्टेक पर्सपेक्टिभमा चाहिँ माउन्टेन रिसर्च डेभलपमेन्ट यहाँले चाहिँ जिम्बा अब्ले झिउ नेवाटेपट्टि चाहिँ इभन आटको न गुठी चाहिँ मिस्टर डुकाइ मुखु नि आप साच्ची पनि न मिस्टर चाहिँ भाका आउने मज्यू अया ढेप्टी अया अझ न डनी वो खनि को नियन बेलालाई जिमिन एकदमै जिम्बा न जु पाखे जिम्बा न योको इन्टरनलाइज आट अथेना जिम्बा चाहिँ जिमे मानन्दर समाज चाहिँ मानन्दर संघ गाडु नि केन्द्रीय मानन्दर संघ गाडु एक्टिभिस्ट ख जिम्बा आ छिबिस ठेको सो लगारा छ वो मेमेपट्टि समुदाय शिवेजा मानन्दर त्यो समुदायले चाहिँ वो तडक भडक सडक यापट्टि चाहिँ वो नियमटको काटेन्टहरु छ शिवजी साथ नि गरे आ म्याटिन खलन न तुलादर त्योपट्टि चाहिँ वो भेबले चाहिँ गाको तया वान्छेका नि मोरी गुल्टेमा छुजुल्की चाहिँ खर्च गुली दयो मानन्दर चाहिँ वो ब्याबले न अनावश्यक खर्च त कटौती ब्याबले न वो नि छि यो यथे योको अनदु नि ज्या लु बिया अठ्या मुजो एक टलै पनि लु अंगुबी एक टलै सिखबी बी माछा चाहिँ छि चाहिँ दुनिया चाहिँ यो बिउ केना चाहिँ ठुलिया रे मक्स चाहिँ पेनाल्टी तै नि अनि यापटिले चाहिँ जिम्मा चाहिँ समाज सुधार उन्मुख ज्यादा जुल अरियन टाउली चाहिँ जिम्बा त लुमंगे बुला छे निछि मस जिम हुर्के जबले निसे जिम्मा चाहिँ अठियाना समाज भएन चुनिना सो जिम त त्यो अठे दुनी सो इन्स्पिरेसन आ जिमिन बिजाया सोचाया उटको दुनी थैटे सिबे न थपि नापटप जे चबिन त सुज्या चुन गा चाहिँ अब पहिले चाहिँ नेगोसिएसन अन्या ढाइपटी नाप दुनी वो शब्द ढाइमको तर चाहिँ सुया समस्या परेर लगाएर चाहिँ बाटा या खलान्छु नि बुझिन मतबले निसे सोच नि आठौने कन्फ्लिक्ट पीस नेगोसिएसन ढगा ढाइपटी ला अब जिम्बा बिच गुलियान्छ न सानो आनन्दकुटी चाहिँ स्कुल देखे त वो आनन्दकुटी बिहार देखे त दुनी अब लुमंगेबले चाहिँ अब धर्मैपट्टि बुद्ध धर्मैपट्टि यङ्गे सार्की जिम्बा चाहिँ यान्छौपट्टि पनि झल्लो डको लुम्ना होइ मलाई छौ हिसाबमा चाहिँ जिम्टो इन्सपिरेसन चाहिँ आनो छुया मलाई चाहिँ आनन्दकुरी वना छु हमरा इन्सन लुमंगी जिम्न लुमंगी तर के छौ चाहिँ दुनी मायुपट्टि लुमंगे त चाहिँ जिम्टो झिके ठो समाज चाहिँ ठुली प्याट्रियार्किकल कि मिस्टेटलाई वे कारण जिम्सन चाहिँ ठो नारायण देवीहरुका चोसा जिउ ख किन माया अरे रासले माला जिमीले दुने लानु नि तका चाहिँ के अब तीर्थ नारायण कोइन्सिडेन्टली चाहिँ मायुना न नारायण देवी तीर्थ नारायण देवी धानु मिले म जुला म छिन् नि एजा चाहिँ उयो चाहिँ मिस्टेट चाहिँ दया यहाँ अलि जिमा ढेमपट्टि चाहिँ एक्टिभिस्ट मको नवाइमपट्टि मको तर उयो चाहिँ भूमिका जिमी त कोसी त बोलंगे जिमी जोइन्ट परिवार है जिमा न चाहिँ गुली ज्याया खौ के चाहिँ जिमी त कोसी चाहिँ नि बुंकीली जिले बुनमरु सिमसा चाहिँ बो राटे थिए नि एना चाहिँ आ संसारै गुनगुन थिङ बना बुनी आजुनी चाहिँ
ओके सिक्ने यहाँ आथौँ थासे छौँ जुल जस्तै लिपाङ्गो अवस्था चिजा जोइन लगभग अन्त्य पाखे थिन्दुङ्गो अवस्था दु लिपाङ्गो अवस्था मा वापि छित भाव मायो बारे थुलि लुमङचौँ अवस्था थौकुने अवस्था परिस्थिति मा बापि दत्तले कुचा मरे ढुङ्गा विचार हेबिति अवस्था दु थासे चोक चोके वृद्धाश्रम त खोले जौँ अवस्था दु गुली बा मापि त विक्षिप्त ज्याचौँ त्यो अवस्था दु छिने सोया दिल छिन हाजा छिन दैदिल छि बा मायो दि लुमन दिल दक्षिसग श्राद्ध यासना गाउँ त्यो अवस्था तर वेग अप नीति योगदान वेग अप त जुग जुग तक माकेगु नीति चाहिँ छौ थोना छौ पला खरगा छिकपिथे जा पनि छ झ्याका दिल मलाई अझपि बा मापि दत्तले कुचा मर ढुङ्गा बिचा यही पि वो सन्तति ते चाहिँ जीव मए छि ज्याजो लगभग अन्त्य थिन्दुङ अवस्था दु लास्ट छि छुदै दिए जिमसँग ठोटे यानो रे उखुनु गुलिन मुनु त अनुभव पिन छ मखला मरे ढुङ्गुपी मा बोपी लुमङका चाहिँ ठुलमुची ज्याबले चाहिँ ठिकै युटिलिटी चाहिँ गुल्डर रेफ्री मतलब थपिन त चाहिँ ग्वालियन टपी मुनु त बोलङका कुलमुची हामीले ख छिँदैन चाहिँ अब ग्वाली आबले या त मा बोपीसँग गुलगुली आबले या त या त गुवाले पनि थपी सक्षम जी सारकी चाहिँ कुचा जुनि अरू ज्याजुले चाहिँ सायद वो ट्रेन न मतलब छिटो सुना न छु यान टपिन त न रेकग्नाइज ला यामा अठेरका चाहिँ अठटे याव खनिबले मेमे पिन त न ल मोटीला भटिचाला असरला परे दिजी नि मखला अठे चाहिँ अब जिमके यु न मोटेमा मन त जिमके न होला उके चाहिँ वी न इले चाहिँ अब अठे भेबी नयाँ चाहिँ सिलेक्सन थियो तर वे चाहिँ वो 49 दिनीपट्टि चाहिँ पूजा यानलाई अब ठो ट्रेन चेन्ज आमल लगा लुमङकी हिसाबमा चाहिँ अनिता रिडिङ कर्नरका चाहिँ लुम्बिनी बुद्धिस्ट युनिभर्सिटी चाहिँ तया अहिले दक्षिण भए अनि वो जिमी जाबु सटीहरू गाडे जाबु सटीले कान्तिपुरे जुन नि ठेवएको वहाँ चाहिँ अनि एडभर्टाइज हैन अनि त्यही नाम चाहिँ थन अठे लाइब्रेरी रिडिङ कर्नर या छिपिन छिमी चाहिँ सुयाना छु चाहिँ बुद्ध धर्म बा फिलोसफी छुकी बारे चाहिँ किताब टे मास अवस्था चाहिँ कन्ट्रिब्युट या तका चाहिँ छौ हिसाबमा चाहिँ नु मतलब न्याय चाहिँ ठेवडुसँग चाहिँ सुधार उन्मुख छौ समाजिक परिवर्तन युवाहरु लागि अठिया नौली चाहिँ ठो मा बो पिन्ट न लुमङकी न छौ अठ्या चाहिँ जी मेमे न अठ्या शिरपादु दान हेरा सुसुरगा ढापटी सेवा सती मनदै न ढाइ ख अठ्या ठे चाहिँ सकेसा मा बो पिन्टु सकेसा भेने जो दुजी मा पिन्टु लुमङका तर चाहिँ अनि यो छिसो कोर्स डेका चाहिँ छु या डेका राछ चाहिँ मतलब समाज यकै दुनी नयाँ टुना जिबिन नै टुन मगापि न मको सुन मकोला उके चाहिँ ठयाले चाहिँ छु अठे जी देब्री इन्स्पिरेसन जी आठन्या फुठ्वे कोसे यो टरंग एंगे जु यो मतलब छौ ज्याना चाहिँ ठ्या गुलमुसी मनुटे त ठ्याउनी वो चाहिँ घेर धमानम तरं या त चाहिँ ग्वाली जी मागो सिकपिन्छ थे सक्षा परिवार देश सक्षा सन्तान देश चाहिँ बा भाइ लुमङगा चाहिँ थथै थासे योगदान याफेमा व्यस्तय बावजुदमा यी बिया दिल समय सम्बाट्य नेति यक्को यक्को सुबारे छन् एकदम